eh, beli perhiasan. Kami kira muda. Ya alhamdulillah tiba ora tutup. Ya alhamdulillah. Aku yo matur nuwun aku. Kurang ngomong kayak Siti ya. Apa kok Siti mbek sing akeh. Ya semoga-moga berkah ya Sin, kowe diparingi sehat, paringi lancar rezekimu. Aja do tukaran ya. Makan lemut gen ayam kan lemut. Ini kita pergi ke Ungaran, borong-borong beli ngose sabar. Nun Mayu ki yo mleki lho sing kuwi nek meneh beli perhiasan katanya mau bawa kabur. Beli perhiasan. Habis lebaran dapat sangu dari adik-adik buat beli Perhiasan. kalung, gelang, leontin. 397. Nih. Ora apa-apa. Nih. Nih, perhiasannya bagus-bagus tuh. Ya abang 300, 200 tuh. Iki surate mbak. Iya. Dompetnya ndi? Saya aku wis ngerti dhisik puas, langsung puas ke liwat pindandi ya mbak ya. Aku jadi mas-masan puas. Anggonku tak buat kabeh kok. Banjur kok ngene ilang. Mun tak buat ya. Tak beli tuku tas ora. Toko perhiasan cantik.